wanafunga, hakuna hata ya kufungula, sema watafungula watamonesha, asema nake kuanzia witere watafungula leo. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 2023 Kigarama 2025, aho tugiye kurabiramwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Muri aya makuru turaza kubabwira ko amakuru aragaragaza ko General John Chibangu uzwi nk'inshuti ya Christian Malanga afungiye muri gereza ya gisirikare ya Ndolo, nkuko rero bitangazwa bivugwa ko yatawe muri yombi kwigenekerezo rya 20 akurikiranwe ibyaha bikomeye. Turaza kureba uko bihagaze hagati rero turaza kureba kubirebana n'uruzinduko rwa President udasanzwe wa Togo wagiriye uruzinduko muri iki gihugu, aho rero baje kurebera hamwe ibijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba. Turaza rero kureba uko bihagaze ndetse turebe uko bikomeje kugenda bikorwa ndetse nuko amakuru agaragaza biri kugenda biba. Turaza kandi kubabwira ko mu itangazo rikomeye ryashyizwe ahagaragara ni Alliance Fleuve Congo rivuga ko ibyo bari kubera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko Kinshasa bitari ikibazo cy'imiyoborere mibi gusa, ahubwo ko byahindutse system itegura gukoresha iterabwoba mu gufunga no kwica abantu mwibanga. Bikaba rero ari byatangajwe binyuze kuri konte ya X Alliance Fleuve Congo, banditse ubutumwa burebure muri rw'igifaransa bagaragaza ibiri kubera Kinshasa. Turaza rero bikubyinjiramo tureba akantu ku kandi turebe biri kugenda bitangazwa. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bibera mu bice bitandukanye za Side Kivu by'umwihariko mu nkengero za Uvira. Ni muziro banywanyi tubane kuri page ikomeye turebe biri kugenda biba. Reka durere ku ifungwa rya Chibangu, uyu no umusirikare ukomeye wakunzwe n'abatari bake. Orera amakuru ari gutaraka muri ibice agaragaza ko uyu atakiri mu maboko ye bitewe n'impamvu ikomeye. Amakuru dufite ari guturuka i Kinshasa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aremeza ko General John Chibangu uzwi nk'inshuti ya hafi ya Christian Malanga afungiye muri gereza ya gisirikare ya Ndolo kuva mwijoro ryo kuwa gatandatu kwigenekerezo rya 20 Kigarama 2025. Uyu no umusirikare mukuru yafunganywe n'uwitwa Libeba akekwaho kuba abafatanyije mu bikorwa bivugwa bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu. Amakuru yise waravuga ko afungiye mu cyumba cya kabiri Selile Double giherereye mu kizwi nka Quartier VIP iri muri iyi gereza, cyari gisanzwe gifitewe gifungiyemo General Fred Kalme weretse kugirwa umwere n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Nk'uko bizatangajwe n'amasoko yacu yo muri Grand Republican cyase muri Garde Republicani, baravuga ko rero kuri ubu acuba mucungiye umutekano. Nk'uko rero bigaragara bivuga ko mu ijoro ryo ku itariki ya 18 rishyira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu General Chibangu yagaragaye muri ayo mazu y'ubutegetsi aho yari ari mu gikorwa cy'igenzura ry'aho hantu. Ubwo rero habaga igeragezwa rya coup d'etat mbere y'uko Christian Malanga n'itsinda rye bahagera. Biravuga ko rero uyu yagaragaye mu nyubako za hafi ya Palais de la Nation ahari ibiro bikomeye bya President. Ibyatumye rero akekwaho kuba nawe yarashyigikiye uyu Christian Malanga. Ibyatumye inzego z'umutekano zitangira kumwitegereza zihariye zibona ko hari ibyo yabazi cyangwa se yagizemo uruhare ubwo hageragezwaga kuba kudeta muri iki gihugu. Nk'uko inyandiko z'iperereza zibigaragaza, uyu John Chibangu yashinjwe ibyaha bikomeye birimo kugerageza guhirika ubutegetsi no guhungabanya umutekano w'inzego z'igihugu, ubugambanyi, kugerageza gutera inkunga imitwe yitwaje intwari igamije guteza imvururu mu gihugu no guhungabanya umutekano, ubwambuzi n'uburiganya, escroquerie. Bivugwa ko bizakozwe hifashishijwe umuntu uvugwa ko ari umwe mu bagize umuryango wa hafi w'umukuru w'igihugu wabarakoreshejwe mu guhisha no gupfukirana ibikorwa bya Christian Malanga nabo bafatanyije. Izi nzego zose ziracyari mu iperereza kandi inzego zibishinzwe zivuga ko hakiri gukusanya ibimenyetso mbere y'uko urubanza rutangira ku mugaragaro. Ibitekerezo nk'uko ro bivuga kandi bigaragara mu magambo yatangajwe n'abantu be ba hafi, General Chibangu avuga ko ari umwere kandi ko hari umugambi wo kumushyiraho ibyaha atakoze by'umwihariko mu byerekeye urubanza rwa Christian Malanga. Ati hari byinshi byagiye bivugwa ku izina ryanjye, nta bimenyetso bifatika, igihe kigezagera ukuri kose kugaragazire kurakomeye kandi ntigushidikanywaho.
abunganizi be mu mategeko batangaza ko bazatanga ibisobanuro birambuye mu minsi iri imbere bagaragaza uruhare rwe nyakuri cyangwa se bigaragaza uko arengana. Iki kibazo rero gikomeje gukurikiranwa n'abantu benshi baba abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane bitewe nuko gifite aho gihuriye n'umutekano w'igihugu n'inzego z'ubutegetsi. Abasesenguzi baremeza ko urubanza rushobora guhindura byinshi mu mikorere y'ingabo n'umutekano w'igihugu bitewe nuko urubanza ruzarangira. Nkuko byatangajwe n'inzego zibishinzwe, amakuru arambuye ku rubanza rwa Maranga n'abo bafatanyije bikaba rero bigaragara ko kuri ubu rushobora kongera gukomera nyuma yuko hari abari barakatiwe ndetse kuri ubu hakaba hakomeje n'iperereza. Ibiro ni biri kwa mu gihe 23 yasohoye amagambo akomeye agaragaza ibiri kugenda biba mu itangazo rikomeye ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro Alliance Fleuve Congo ku rubuga rwa X. Ihuriro riravuga ko ibyo ari ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko i Kinshasa bitari ikibazo cy'imiyoborere mibi gusa, ahubwo byahindutse systeme itegura gukoresha iterabwoba mu gufunga no kwica abantu mu ibanga iyobowe n'ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi uzwi nka Chilombo nabo bafatanya mu kuyobora iki gihugu. Nkuko rero Alliance Fleuve Congo bivuga, ubutegetsi buriho bwashyizeho imikorere yihariye y'ibyaha by'igihugu aho inzego z'umutekano za politike n'ubutabera byafashe nk'ibikoresho byo gukandamiza no gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi. AFC ivuga ko mu ntara nyinshi igenzura na leta ya Kinshasa hari amagereza y'ibanga n'ahantu hafungirwa abantu hatemewe n'amategeko bifitanye isano n'abantu bo mu muryango wa Chilombo n'abafatanye nabo bashyigikiye izo nzego. Nkuko iri tangazo ribisobanura rigaragaza ibyagiye biba. Nkuko rero bakagaragaza ko ibintu bitagenda neza, abafungwa muri izo gereza nkuko bivugwa ntibahabwa manda cyase ntibakatirwa, ntibaburanishwa, ntibamenyeshwa ibyaha bashinjwa, bityo amategeko agashyirwa ku ruhande ku bushake. Ibyaha bikomeye byibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ihuriro riravuga ko hari ibyaha bikomeye by'uburenganzira bwa muntu bikorerwa muri izo gereza n'ahandi hataramenyekana, harimo gushimutwa kw'abantu, gufungwa rinyuranyije n'amategeko, iyicarubozo rikabije, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, iyicwa rikorwa nta manza, n'ibura ry'abantu ku gahato. AFC iravuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi baharanira uburenganzira bwa muntu ndetse abasirikare n'abapolisi cyane cyane abaturuka mu gice cy'abavuga igiswahili aribo bakunze kwibasirwa bashinjwa kudashyigikira ubutegetsi cyangwa kwanga kwitabira ibikorwa bitemewe n'amategeko birimo ubusahuzi, ubwicanyi n'icyene wabo. Mu byo AFC ishinja ubutegetsi bwa Chilombo harimo no gushingira ku moko n'uturere mu micungire y'igihugu. Iri huriro riravuga ko hari ivangura ry'amoko rishingiye ku kuba umuntu uwo ari we wo mu muryango wa politike uri ku butegetsi cyangwa atari uwo, aho bamwe barindwa n'ubutegetsi mu gihe abandi bahinduka ibitambo by'igitugu. Ibi nkuko rero AFC bivuga byatumye Repubulika hinduka nk'umutungo w'abaturage bake bayobora igihugu bakoresheje igitugu, ivangura n'ihohoterwa. AFC iravuga ko umurwa mukuru wa Kinshasa wabaye epicentre ya systeme y'iterabwoba aho hakunze kuvugwa ifatwa ry'abantu mu ijoro, gufungirwa ahantu hatazwi ndetse n'ibindi bitandukanye. Nkuko rero babigaragaza bakavuga kandi bagashimangira ko bikomeje kugenda biba batazakomeza kugenda babigaragaza. Iri tangazo rirashimangira ko inzego z'umutekano zahinduwe imitwe ya politike irwanira ubutegetsi mu gihe ubutabera bwahindutse igikoresho cyo kwerekana isura y'amategeko nyamara ntacyo bakora mu by'ukuri. AFC iravuga ibi byose ko bitakiri ikibazo cya politike gusa, ahubwo ko ari ikibazo inshingano z'amategeko n'amateka, kuko gukoresha iyicarubozo, gereza n'ibanga n'iyicwa ritemewe n'amategeko ko ari ibyaha bikomeye bihonyura amategeko mpuzamahanga. Nkuko iryo huriro ribivuga, guceceka kw'inzego z'igihugu si ikosa ahubwo ni ingamba zo guhishira ukuri. Gusa amateka aragaragaza ko nta butegetsi na bumwe bushingiye ku iterabwoba bwigeze bubasha guhisha burundu ukuri. AFC isoza ivuga ko abantu baburiwe irengero bazandika amazina yabo, ibanga rikazahinduka dosiye, kandi ku munsi umwe ukuri kuzatsinda. Uko byagenda kose kubw'iri huriro bakavuga ko ibi bitazigera byemerwa kandi ko bizakomeza gukurikiranwa kugeza ukuri gutsinze. Nkuko rero bigaragara mu ruzinduko rw'akazi yagiriye Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, perezida w'inama ya leta ya Togo ndetse n'umuhuza wihariye washyizweho n'umuryango w'ubumwe
bwa Afrika Fewale Zonzima Ganzagibe yagiranye ibiganiro byimbitse byubaka kandi by'ingenzi na President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu byabitangaje ku rubuga rwa X. Bavuze ko izi mpande zombi zaganiriye ku bibazo bikomeye by'umutekano bikomeje kwibasira intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bimwe mu bice bikiri mu maboko y'ingabo za M23 n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye irimo twirwaneho. Abakuru b'ibihugu bombi bagarutse ku ngaruka zikomeye izi ntambara zikomeje kugira ku baturage baho, zirimo ibiyimurwa ry'abantu ku bwinshi, ubwicanyi buhungabanya ubukungu ndetse n'ihungabana ry'umutekano muri rusange mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Tshisekedi yongeye gushimangira ko Kongo ikomeje gushyigikira inzira za diplomasi n'ibiganiro by'amahoro, ariko anagaragaza ko igihugu cye kidashobora kwemera ihonyorwa ry'ubusugire bwacyo n'ibikorwa byo kwigarura ubutaka bw'igihugu. Ku ruhande rwe Fewale Ganzagibe nk'umuhuza w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yagaragaje ko ubushake bwo gukomeza gushyira imbaraga mu gushakira igisubizo kirambye ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu biganiro za politike, kubahiriza amasezerano mpuzamahanga no gukomeza gukangurira impande zose bireba gushyira imbere amahoro n'ituze ry'abaturage. Uretse ikibazo cy'umutekano, ibi biganiro byanibanze ku gushimangira ubufatanye bw'ibanga bw'ibihugu byombi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Togo, mu nzego zitandukanye zirimo politiki, umutekano, ubucuruzi n'iterambere. Abakuru b'ibihugu bombi bagaragaza ko hari amahirwe menshi yo kwagura umubano usanzwe uri hagati y'ibihugu byombi hagamijwe guteza imbere inyungu rusange z'abaturage babyo, gushimangira ubumwe n'ubufatanye ku bugabane wa Afrika. Izi nama rero zikaba zibaye mu gihe akarere gakomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano muke bisaba ubufatanye bukomeye bw'ibihugu bya Afrika, cyane cyane mu rwego rwo gushaka igisubizo bya Afrika ndetse no muri aka karere nk'uko biri kuba. Ni mugero ku mirongo imbere y'urugamba aho byifashe muri ubu buryo nk'uko local informer wacu abitubwira. Ni karate uzi ko bashenye ibirindiro byari bikomeye by'ingabo z'u Burundi kuva na kera, byari byarajengereje ubwoko bw'abanyamurenge. Yego, maginga ya ni ibintu nyine bigaragara ko ahubwo biteguye neza kandi bari mu rugendo rwo kugira ngo barebere hamwe yuko ino teritwari ya Fizi yavamo byose bakayigarurira kuko nakubwira ko ku maginga ya amasantere amwe n'amwe asa nk'aho ari mu biganza byayo. Nakubwira nka santere ya Mikene, santere ya Minembwe, za Nikarati, hano hose hano rwose bikomeje kugenda bigaragara ko gahunda ari imwe. Urumva nimba bakuye ihuzanzira ryajyaga risa nk'aho ribagora kuba bajya mu mujyi wa Birumva, bakaba bakuyemo amabariyeri. Urumva guca za Bijombo biroroshye ko Bijombo iri mu biganza bya 23. Urumva nyine ibice byose bakomeje kubyigarurira. Niko bimeze rwose muri ibi bice. Urabona ko nta kibazo nyuma yaho ubu ngubu bari kurwana. Yego, Bwana Safari, ndumva impuzanzira idakunze ko dukomeza kumva Safari, ariko hano dufite amakuru akomeye agaragaza ibiri kugenda biba mu gihe dutegereje ko Safari twamubona ku murongo w'imbere, twamubona ku murongo wa telefoni, turakomeza tubabwire ibiri kugenda biba. Ushobora kwibaza uti Safari uratwumva? Ndumva network ari ikibazo. Niko bimeze. Urumva amanetwork asigaye yarabaye make bitewe n'ibi bintu tuba turimo bigoranye cyane. Iminara yabaye mikeya. Nakubwiye ko hari umunara bagize watangaga network ihagije. Wenda tudatinze muri ibyo, wari uri kutubwira uti ligne strategique zose zamaze kwigarurirwa. Niko nakubwira nyuma yaho nyine ingabo z'u Burundi zimuri ibirindiro aho bita Bibogobogo. Ndumva nta bana bikugiyeho. Warabitubwiye. None nyuma ya Bibogobogo wakurikiyeho iki Bwana Safari kugeza ubu? Icyo nakubwira bakugiye kuri axe ya Fizi Karemi. Yego, niho strategy iri kubera kugira ngo barebere uburyo nyine bakuramo buryo bwiza bw'imirwane, ndetse no kuba bagira nyine bakarebera hamwe y'uburyo noneho bazafatira ibice bimwe na bimwe. Yego,
ubu icyo nakubwira cyo ni uko maginga ya kwamboko ari ibicika, ndetse maginga icyo nagutangariza isaha ku isaha wakumva bakubwira ko tayari yinjiye mu mujyi wa Baraka. Yego. Ni ibintu bisa nkaho bamaze gutegura cyane, ahubwo batari bakonfirima ngo bavuge ngo twagezemo, kuko icyo nakubwira cyo ku ruhande rw'abasirikare udetse wenda ikibazo cy'abaturage bavuye muri biriya bice. Yego. Benshi nyine bagiye bavamo bitewe n'uko bari bafite ubwoba bw'uko ubuyobozi bwababwiye ko atari isaha ku isaha umwanzi yabatera. Yego. Aribwo bukangurambaga nabonye ubuyobozi bukunda kuvuga nk'uko aho ibyo byakozwe n'uruhande rwa guverinoma. Ibyo byakozwe n'uruhande rwa guverinoma, kuko nibo batangaza nyine bavuga ati turasumbirijwe n'umwanzi gutya na gutya, isaha n'isaha turumva. Niba umuntu ukuyobora kurya turasumbirijwe isaha ku isaha, ntabwo ushaka kugira urwikango. Yego. Nicyo gituma bamwe bahunga n'intambara itari yagera muri ibyo bice bitewe n'ubusahuzi bakunze kugira rimwe na rimwe, bakikanga ko zaba ari izo ngabo kubera ko hari abaza nyine nk'iyo miti igiye itandukanye ifasha Fardc. Yego. Bamwe bitwikira ayo majoro bigatuma abaturage bagira ngo wenda umwanzi yahageze. Naho mu bindi bicaho bihagaze gute? Nyine mu minsi yashize watubwiraga ko drone zahatatse, andi agezweho n'ayahe kugeza ubu? Maginga ya Minembwe nta madrone ahaheruka, kubera yuko nyuma y'aho bakoze akazi katoroshye, aho basenye biriya birindiro, maginga nibwo Fardc ntabwo iheruka kohereza amadrone, kuko maginga ya twirwanyeho yamaze gucakirana na AVIS, bari gucunga umutekano neza. Urumva inzira zose z'abanyamurengezi bazishyize mu biganza, biroroshye. Nakubwiye ko bakuyemo ndetse n'icyababuzaga kuba bajya mu mujyi wawuvira. ubu maginga y'abanyamurenge barajya mu mujyi gukora ibikorwa bisanzwe nta kibazo ku mutuzo. Yego. Naho se bwana Safari, watubwira ko hari ishusho ki mu birebana n'urujya n'uruza? Wambwira uti birashoboka ko twirwanaho ishobora no gusigirwa uyu mujyi, urambwira uti indi shu ihari bashobora kuva muri uyu mujyi bakahazana polisi ya M23. Byo hari ibimenyetso bihari wenda kubigaragara ukurikije situwasiyo ihari? Situwasiyo ni uko babanje kubaka uburyo, ndumva nabigeze nabivugaho, bubatse uburyo mwaye plateau. Urumva nibo bari kuhagenzuraho plateau, kandi n'uburyo bwiza bwakoroha n'ubundi niyo bawuvamo bagasigara bawucungisha ijisho. Ndumva byaborohera kongera kuyigarura hadakurikijwe amasezerano bo basaba yo kuba bazana umuntu utabogamye. Ntabwo ku maginga yawavuga ngo barawuha aba bana. Reka dutegereze, nanjye ndahabaye. Yego. Turebere hamwe uburyo bufatika bwaza koroha nyine, kugira ngo twitege ibintu bikomeye nyine byo kongera kubona imirwano hatabaye hubahirijwe ibyo bari gusaba. Bwana Safari, mu yandi makuru waduhaye wari watubwiye ati Karemi naho muhitondere, mama 23 iri kwerekezayo, mama 23 isaha n'isaha ishobora kuhafata. Byo urabitubwiraho iki kugeza ubu ngubu bihagaze gute ubu tuvugana? Iyo mvugira axe ya Karemi mbavubwiye ibintu byose. Iyo mvugira axe ya Karemi ni nkaho mbavubwiye nti gahunda n'ubundi niyo ngiyo. Ku maginga ya ntabwo ubuyobozi bw'intara ya Tanganyika. Yego. Abwari bugira ubwoba maginga yana, nta hantu hemerewe guhurira abantu benshi maginga ya. Uri kubyumva? Kudahura byo bishatse kuvuga iki? Biragaragaza iki? N'ubwoba kuko bafite ubwoba ko baba baranagezemo. Uri kubyumva? Nabo strategy M23 ikoresha. Mu buhe buryo wakongera ukabidusoboreramo, kuko hari umuntu uba udukurikiye atari yakurikiye amakuru yacu yabanje? Hari
uburyo M23 ikoresha bwa strategy nuko yo ibanza ikamenya situation ikohereza abahungu bayo bazi iby'imirwanire badakoresheje imbunda. Yego. Bakagiramo noneho bagategereza abandi bazaza noneho bagenda abivuna umwanzi hatabayeho ibintu by'urusaku rw'imbunda n'iki. Niyo mpamvu wumva ngo bafashe umujyi nta mirwano ihambaye yabaye. Fardc ubwo yo ntiyabimenye. Kubimenye urumva bashyizeho lockdown ikomeye cyane, nta manama, ubu tuvugana mu mihanda nta modoka y'amafine ishobora gucaho mu mihanda, bazikuyeho nta wemerewe kuyigendamo, nta guterana ku masengero amasaha y'umugoroba, nta by'amasengesho, nta ibintu bihuza abantu benshi byose babiciye muri uno mujyi wa Karemi. Bigaragaza neza ko bitoroshye kandi bamaze kumenya ko gahunda n'ubundi aba bahungu baba baragezemo bakomeye cyane, bafite gahunda ikomeye kuba yafata uno mujyi wa Karemi, kuko biravugwa ko byaba borera baramutse bafashe Karemi kuba bajya Katanga ikungahaye mu butunzi bukomeye cyane. Twavuga ko ari wo mutima wa Kinshasa, akaba ari nayo mpamvu ubona bo bari kugaragaza buryo ki bubahiriza iby'amasezerano ndetse banabivuga neza. Ndimo nganira n'umwe mu bahagarariye abo bita abafurero, niwe washekeje ku mugoroba arimo ambwira ati M23 gahunda ifite irashaka kwerekana ko ari abana beza kugira ngo barebere buryo ki bakubita babaza Kisekedi bafashe Katanga. Ari nzi ko njyewe Uvira ari wo mujyi wari mwiza cyane, wari bubabaze bamwe, ariko bambwira niyo mpaye ishusho y'uko Katanga iramutse ifashwe tayari na Kinshasa yajya mu biganza bya M23. Yashingiraga kuki niba kubivuga ntacyo bitwaye? Mu kiganiro mpaye gito yararimo ambwira ngo impamvu ashingiraho Katanga ngo niyo mutima ngo buriya ngo ufite ubukungu bwihariye. Yego, bushingiye kuki? Bushingiye ku bintu byose nyine, habaye ibintu byinshi cyane by'amabuye y'agaciro meza, naho buryo atagira ngo aba muri Kivu y'Amajyaruguru gusa. Hari ibintu byinshi nyine ku bigendanye n'ubukerarugendo, ibintu nk'ibyo ngibyo byose nibyo yashingiraga avuga ngo yaba ari byo turufu M23 ishaka gukora. Yego. Kugira ngo noneho Fardc ihugire ku mujyi wa Uvira. Yego. Ase nkaho abarindagira mu mutwe, hanyuma noneho bahite bakora uburyo bukomeye cyane bwo kuba bakwinjira biriya bice bakomeje kugenda bagenderamo. Mu makuru twari dufite mu gitondo nuko kuri Tanganyika hari hakajijwe umutekano bijyanye nuko batekerezaga ko hashobora gukoreshwa n'amato mu buryo bwa infiltration. Niko bimeze, umutekano wongerwa cyane. Nakubwira yuko n'ubundi ibyo kumva ngo bari gusohoka uyu munsi nibwo batangaje ko bagomba gusohoka muri uno mujyi bagasoza. Yego. Ubwo urumva ko nagutangariza gusohoka muri uno mujyi, reka dutegereze turebe ko biri bushoboke, ko bari busoze nyine. Ariko icyo nagutangariza amaginga ya bari kujya ku misozi niko mwese muri kutubwira. Uri kuvuga nyine amakuru haragaragaza ko batari kugenda totara, ahubwo bari kwisuganyiriza mu misozi, kandi mu bya gisirikare umuntu ufite umusozi aba afite ubugenzuzi bukomeye ku kibaya. N'ubundi icyo nakubwira ni uko nubwo bari mu byere ko mu plateau naho plateau n'ubundi yari mu biganza byayo. Agaruka wenda ngo nibwo nibo bari kujya, ahubwo abenshi bari kwati wasanga bari kujya gutanga imisada aberekeza za Baraka nyine. Niyo gahunda wavuga ifatika. Yego. Ubwo rero natwe turi kureba uko gahunda zifashe, nicyo kitubesheje hano kuri tere, turakomeza dukurikira
dukurikirana uko byifashe natwe turagenda tuyabahereza neza nta kibazo. Safari, reka duhite tunasoreza aha ngo ukomeze gukurikirana iby'amakuru ze kuza kuduha update mu masaha ari imbere utubwire. Ndabona unyohereje n'amafoto y'abaturage bigaragara ko nabo bashobora kuba bakomeje ibikorwa byo guhunga ubwo byose uze kugaruka udusobanurira uko bizifasha. Nta kibazo ndahabaye rwose. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kure imerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze nga tubashimire dukurikiye bwa mbere ucyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.